Siyanibingelela nonke emakhaya lapho kufinyelela khona izifundo zethu. Okhulumayo uBenwa kaMaseko, kanti angihambi ngedwa, ngihamba no-sister uzathi azithule kini. Sanibonani balaleli emakhaya, uThokozile Ntuli lona. Ngiyajabulela ukuthi ngibe nani kuyisifundo sethu sanamuhla. Ngaphambi kokuba siqale kwisifundo sethu sanamhlanje, sizathi sibe nomthandazo, sicele usister Ntuli asiphe umthandazo wokuvula. Singavala amehlo sithobe amakhanda ethu. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga futhi leli thuba uthe wasipha lona ukuthi size phambi kwakho sibonga ukuhlakanipha uthe wasenzela wona ukuthi isifundo saleli viki sibonakala siqoshwa for isikhathi samanje lesi siphila kuso. Sicela ke ukuthi manje njengoba sisabhalelwe thina sisaphila kulesikhathi kubonakala kuba isifundo esizosinceda thina nabantwana bethu nabo bonke laba esifundisana nabo. Sicela ke ukuthi izithembiso sothi sizithole kulezifundo sibonakala siziphila ngokuthi wena wazile ikusasa lethu lingakafiki. Sicela ke ukuthi manje sazothi sifunde ube nathi usikhanyisele lokuthanda ukuthi sabelane nabalaleli emakhaya. Sicela ukukele igama likaJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Amen. Singena ke kwisifundo sethu sale kota sesibili phansi kwesifundo esikhuluma nge-essentials of prophets, ukubaluleka kweziprofeto. Namhlanje ke kwisigaba sesibili salesifundo kule kota yesibili esikhuluma ngezithunywa noma ngesithunywa sikaNkulunkulu kumakhosi. Ngaphambi ke kokuba sichubeke nesifundo sethu sathi sola amazwi akuDaniel 1 verse 17 athi wona lapha, as for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So lana sinikezwa ke kuthiwa lana kulaba abantwana bane uNkulunkulu uthe wabanikeza ukuhlakanipha, wabanikeza namakhono ukuthi bakwazi ukufunda futhi babe ne-wisdom. Kukho konke lokhu sithola ukuthi uDaniel waba noku-understand, waba nolwazi lokuthi akwazi ukubona imibono kanye namaphupho. Kumazwi akuma-prophets and kings asitshela futhi lana athi impilo kaDaniel nabangani bakhe kwakuyindlela esibonisayo le-demonstration of lento uNkulunkulu afuna ukuthi sibe yiyo, ukuthi sibe nani, to him and with the whole heart seek to accomplish his purpose, ukuze sigcwalise inhloso yakhe uNkulunkulu. So konke lokhu sikuthola kwimpilo kaDaniel nabangani bakhe. Mhlambe ngabe khona ongathanda ukuphawula kulesi singeniso salesi sifundo. Siyabonga isingeniso because isingeniso sisinikeza isithembiso esiqinisekile ukuthi into kungaze kube i-demonstration kusho ukuthi ama-results abonakele ukuthi ama-results abanjani, because before kuba ne-demonstration izibhalwe phansi kuba naloku okumele ama-steps ayenzakale, then you can say i-demonstration ibonakala iba impumelelo. So ngokuthi lamazwi abhalwe ngalendlela le ukuthi kubo bonke laba abamdinga okanye abamhlolayo ngenhliziyo yabo yonke uJehova uzawenza exactly lokhu athe wawenza empilweni kaDaniel. Lokho kusinikeza isiqiniseko sokuthi already uJehova indlela usesihambele yona ngaphambili. Amen. Amen. Siyabonga. Singena ke kwisigaba sethu sangesonto esithi sona ubugcila eBhabhiloni. Ithi lana ngabe uDaniel wazithola kanjani sekasendaweni yaseBhabhiloni? Yini esithola kuma sifunde kuDaniel 1 verse 1 ukufinyelela ku7? Mhlambe ungasifincela yona usazise ukuthi kungani uDaniel azithola sendaweni yaseBhabhiloni. Imbali yabantwana okanye yohambo yabantwana bakwaIsrayeli
ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kunendlela le uJehova bekafuna ukubakhuza ngayo, one yazo ukuthi bathunjwe. Is either bayathunjwa okanye bekuba nempi ebonakala ichitha imiphefumulo eminingi. But lana-ke ngesikhathi sokubusa kwenkosi uJehoyakim, oku-1 yamakhosi esizwe sakwaJuda, kwabonakala-ke kufika inkosi uNebukadnezari ngenxa yokuziphatha kwabo, abonakala abathumba abantwana bakwa-Israyeli. Ezingicabanga ukuthi abantwana bazithola basesimeni esithile ngenxa yokuziphatha kwabazali, because aboDaniel bekumele balandelele lokhu abazali babo bebakwenza, but because of ukuziphatha kwabazali bazithola bakule situation lena esoyo ukuthi batholakale bathunjiwe. And one yama reasons enye inkosi eyathumba abantwana babafana beyinama requirements ukuthi ifuna abantwana banjani. Abantwana abahlakaniphile, abantwana ababonakala banokuzwisisa. Uma sisezikolweni abantwana bayabekwa ngama categories abo, so bebafuna abantwana abafinyelela kuleli gaba leli lokuthi bazokwazi ukuzwisisa konke lokhu bekazobonakala abafaka kuko, because bekunolwazi bekumele babonakale balithola. And ekugcineni lo lwazi bekunendlela inkosi afuna ukuthi alisebenzise ngakho. And that is how any recruitment process esebenza ngakhona from ama-companies afuna ukubonakala establisha i-company ukuthi be successful. Kunama criteria or ama-qualities awabafuna kubantwana abathile ababacashayo. So kanjalo nenkosi yathi mayicasha ithumba labantwana yasho ukuthi ngifuna abantwana abaso, and then ukuze azofeza lelicebo lelibika nalo ngezimpilo zabo. Amen. So sithola uDaniel kwindawo yaseBhabhilona ngokuthi uye wathunjwa, and ekuthunjweni kwabo abathunjanga nje ukuthi nje kungabantu nje, but babheke kulama qualities owabalayo. Sifuna umuntu owazi iscience, ozokwazi futhi ukuthi afunde ngokushesha izilimi zama-Khaledi. So yizo lezi uNebukadnezar the king umakabhekile ukuthi lezi kuyizinto esifanele sizithole, njengoba soshilo bekafuna ukufeza ipurpose yakhe yokuthi kube abantu abazomsiza kwi-province yakhe noma embusweni wakhe. Then masibheka lana ke kuthiwa emva kokuthi sebathunjiwe ke uDaniel kanye nabangani bakhe, kuthiwa what resulted from Daniel's decision with regard to eating from the king's table. So now basekuthunjweni, inkosi ideka itafula ithi hlaba udle konke okubekwe yini inkosi. Then kuthiwa nalana ke uDaniel wathatha isinqumo sokuthi angadli etafuleni lenkosi. So yini esikutholayo lana? Lana sithola ukwahluka. Kune part kwisingeniso sethu kumoya wesiprofeto, iProphets and Kings, le suggested reading. Ipart engitholile ngesecret yegama, the secret behind the name. Yeah. Ukuthi labantwana laba mabebizwa lamagama laba ekhaya kubo bekunenhloso. Uma bethi Daniel bekunenhloso igama elithi Daniel. uHananiah bekunenhloso, uMishael, and then uAzariah. But mabese bafika lana psychologically inkosi izama ukuba disturba kancane. Uqala where it matters, because a name into ohlala unayo, igama elakho akekho ungabonakala lichinja lapho, but uqala lapho. Uqala chinje igama ukuthi abahlangahlanganisa. Akagcini lapho ke. Sekaya kule sisekelo lesi abakhuliswe ngaso ukuthi mawufika etafuleni udla njani.
Lokho uthinta isimilo sabo again, kusho ukuthi uthinta kancane kancane, uzama ukubatshintsha from le ndlela abayiyo abayenze le ndlela le afisa ukuthi babe yiloku yena afisa ukuthi babe yiyo. But because labantwana laba i-foundation beyiqinile from emakhaya, bakwazi ukuthi nanoma ngabe lo muntu isigaba sakhe impilweni siphezulu kangakanani, mara uma ngabe lokho afisa sikwenze kuphambana nomthetho kaJehova, kumele kuphase umthetho kaJehova kunokuthi yena. Babonisa inhlonipho kule ndlela baletha ngaso isicelo sabo, ukuthi siyayizwa ke ukuthi inkosi ithanda ukuthi kwenzakale njani, mara siyacela ukuthi kulesikhathi lesi enizosinikeza sona, sihloleni ukuthi thina sizobonakala siba abantwana abanjani uma ngabe singadli lokhu okukhona etafuleni lenkosi. So labantwana laba azange basebenzise ukudelela, bayenza ngokuzithoba, benza ngerespect, azange babonakale bathi lokudla lokhu kudla kwezithixo, lokhu angeke sibonakala sikudla lokudla kwezithixo, mara bakwazi ukuthi bayenze le test ukuthi kube yi-test naye lo abakhuluma naye ayizwisise ukuthi okay, labantwana laba bachamuka from which angle, abafuni ukudelela inkosi, mara kumele bayisethe ama-ground rules ukuthi sihlole just 10 days, sihlole. They were willing to negotiate ukuthi sihlole ukuthi 10 days uma ngabe singabonakali sidla kwitafula lenkosi, kepha thina ubonakala usipha amanzi, usipha nemifino, ingabe angeke ubuye emva kwamalanga ayi-10 uthole ubuso bethu kuyiloko obuhle na. And isicelo sabo saye sathusa kumaster ebabanikezile ukuthi ngoba bekazi ukuthi if abafani nabanye abantwana bakhona lana then kuzokwenza impilo yakhe ibe sengozini. Uthi ngabe anifuna ukungifaka engozini na, kodwa ke uye wayivumela lento lena wathi hayi ngoba bacelanga isikhathi eside kodwa only 10 days, then kule 10 days ngizaphinda nginihlole ngiphinde ngibone ukuthi nime kwisiphi isimo. So ithi lana kumoya wesiphrofethi in heavenly places, ithi the composition yekudla ebebakudla emakhaya yiyo lento lena eyabenza ukuthi bangafuni ukuthi bazinikele kwidili inkosi ebanikeza lona. Ithi bazibheka ukuthi thina i-diet yethu injani from laba suka khona, so yinto ebakhule ngayo, yinto ebakhuliswa bafundiswa ngayo ukuthi ukuze ube nesimilo kwamele udle kanjani, ukuze umzimba wakho ube nempilo yini into ofanele uyidle. And futhi kokuphuza kuthiwa lana umuntu oku-Christian affairs akufanele azihlanganise nento ezidakisayo njengewayini. So konke lokho aboDaniel bakuzwisisa ukuthi ngeke sifike kule ndawo esithunjelwe kuye bese siyakukhohlwa lokho esitheni sakufundiswa sisasemakhaya. So kubalulekile ukuthi kwimpilo esiba nayo eba sisekelo sempilo zethu from kumakhayeni ethu kube isisekelo esizathi sisithathe nanoma singekho phambi kwabazali bethu. Amen. Amen. Singena ke kwisigaba esilandelayo ku-C. Ithe yena lana ku-C, describe the experiment and the king's examination. Then now banikeziwe the 10 days. After the 10 days kuthiwani kwi-experiment yabo kutholakala ini? Isisa lapha esicaleni ukuthi uJehova demonstrate. Yeah. So bese sekuyisikhathi ke sokuthi uJehova adlale le film lakhe leli bekafuna ukuthi aliveze phambi kwenkosi. Ziyaphela izinsuku ezishumi bayeza phambi kwenkosi, kuthiwa abekho abantwana abatholakala babahle njengabo. Ebusweni, engqondweni, nalendlela le bebakhuluma ngayo, nalendlela le bebanolwazi ngakhona. Ngixakwa yilesigaba lesi sokukala kuthiwa labantwana laba beba 10 times better
than ama-magicians or ama-astrologers, ukuthi uma ungacabanga nje ukuthi umuntu mabethi umhloli wezinkanyezi ukuthi ulwazi lakhe ngaba egangatheni ongakanani, but bese bathi u-10 times ukuthi isigaba esiphakeme kakhulu, but loko bakuthola only because baye babonakala bathembeka kuloko uJehova bekabanikeze kona. Azange bavume ukuthi babe nesabelo ekudleni kokudla kwezithixo. Amen. Siyabonga. Sizothi ke singene kwisigaba sangemsombuluko isikhuluma ngokuhlolwa ngomlilo noma ukushushiswa ngomlilo, trial by fire. Ithi under threat of death, how were the Hebrews tested in regard to their fidelity to the second commandment? Lapho balingwa khona ngokufa, labafana bamaHebheru bayenza kanjani babonisa ukuthembeka kwabo kuNkulunkulu noma ukuthembeka kwabo ekugcineni umthetho wesibili? Siyathola lana ukuthi yonke le journey yabo beyibakhela ukuthi bazobhekana nesimo esiso. Le foundation abayithola emakhaya lokuthi baqiniseke bala was building them for a situation eso. Lapho sihamba khona emhlabeni kuyohlala kungaso sonke isikhathi kunaloku okuzofuna ukusisusa endleleni. Uma ngabe bathi trial by fire ukuthi ngabe bekuyinto emzima njani, i-threat yokufa kungayingakhi umuntu asho ukuthi ngizokubulala mawungakhuluma okanye ngizokwenzani mawungayenzani. Abanye abafikeleli nokuthi bathole i-threat yokufa, just nje i-threat yokuthi uzolahlekelwa umsebenzi uma ngabe wenza lokho, then vela khohlwe ukholo lwakhe, ukhohlwe ukholo lwakho. Umunye aze afunge. Ngiyakhumbula ngisasebenza e-Absa, iboss yami yafunga, ngiyakhumbula ngokuyisabatha kuzoba i-Easter futhi kuzoba i-Easter weekend. Wabuya aqhamuke head office wabuza umhlangano wonke wathi ngicela nonke nibe abofakazi ngiyafunga namuhla. Uma ngabe uFrida angazange emsebenzini kusasa kuyisabatha, vele manje angaphinde ezemsebenzini, wafunga loyo muntu loyo elibeka namandla ukuthi afunge. Isimo esinjalo uma ngabe unangana support structure uyovesa ukuthi akuphelile ngami uthuthumile. But lana kwakuyi-threat efaka nomlilo ukuthi vele umlilo uyazi ukuthi uzofa, because kwenziwe lo mthetho lo ukuthi wonke umuntu kumele akhothamele lesithixo. Kungaba into elula nje leyo ukuthi hayi abantu babe baningi angeke banibone, but because kunabantu bebanohlelo lokuthi bafuna ukubashushisa vele kwaba yibo abahamba qala. Njoba nalo wafunga wangisukele Hazelview head office ukuthi ngiyafunga ukuthi make ngezi emsebenzini ngesabatha, vele angezi emsebenzini, vele Monday angezi emsebenzini ngoba kuphelile. So kanjalo ke nabo laba kwaba naleyo lesifungo leso ukuthi uma ngabe bangabonakali bakhothama, isiphelo siyaziwa ukuthi ukuphela kwakhona kukuphela kokufa. Kuze kuyabalwa ukuthi kumele kukhalwe maphi lama sound. Ngizame ukucabanga ukuthi lo music onjani. Lento bayenza ngazathi into enhle, but inhloso yakhona bekuthiwa ukukhonzwe lesithixo lesi i-golden image, and masithola ukuthi lesithixo ukuze sibe khona bekungasi i-gold, lesithombe bekungasi gold sonke. But uNebukadnezar yena ngokuthi bekafuna umbuso wakhe ungapheli, wayenza ukuthi sonke lesithombe lesi asibumbe sibonakala sibe igold. Already kuloko bekaphikisana nentando kaJehova, because uJehova bekakalile ukuthi umbuso wakho uzoqala uphele, mara yena wabonakala ukuthi ayenza lesithombe ukuthi abonise ukuthi umbuso wakhe angeke uphele. Sonke lesithombe sibonakala siba igolide.
and wonke umuntu bekumele ngabe azikhothamele, and then uyatshelwa in advance kuthiwa uma ungazikhothameli uzongena emlilweni. Lo mlilo lona ovutha kakhulu nizobonakala ningena lapho, but siyababona labafana ukuthi bebazi ukuthi le setup kanjalo. So ngithanda nokukhuthaza abalaleli ukuthi njengoba kuthiwa i-demonstration sonke sizobhekana nama-setups, but sizothola kabanzi ukuthi le setup abangena kuyo yabonakala baphuma njani kuyo. Amen. Amen. Siyabonga. Prophets and Kings, it not all had bowed the knee to the idolatrous symbol of human power. In the midst of the worshipping multitude, there were 3 men who were firmly resolved not thus to dishonor the God of heaven. So, kukho konke bekwenzakele. I mean, kuthiwa lana in that province, kuthiwa the kings, the councillors, the governors, all of them, they worship the image. Baye bakhuleka kulesi sithombe esasibekiwe. Kodwa kukho konke lokho, kodwa abafana abangaki abathathu abazange bayilalela inkulumo yenkosi. Ngabe kwenzakalani uma sichubekela kwisigaba sesibili? Ithi how were they able to maintain their faith and obedience? Bagcina kanjani ukukholwa kwabo kanye nokulalela? Sithola mabethola that confrontation ukuthi because njoba sisho ukuthi bekunabantu ababagadile ukuthi benzani abenzini. So kwase kwathi makufika leso simo leso le information yafika enkosini ukuthi phela kunabantu abangakumameli. Inkosi ngokuthukuthela kwayo ukuthi abobane labo abalethwe ukuthi inkosi ithukuthele. And laba ababe nale master plan ukuthi ekugcineni vele sifuna bachithwe labantu bajabula ngempela babaletha ukuthi naba inkosi ngiyabona ukuthi seyiba conflicted manje ukuthi uyazi labantwana laba ukuthi abantwana abathembekile abantu abaphathi yecabinet yakhe, but now amazwi awashoyo lana ngithanda ukwafunda la kuDaniel 3 verse 16 to 18 impendulo abayiphendulayo inkosi makethi umuphi lo nkulunkulu ozokunikhulula esandleni sami na. Uthatha that authority yokuthi yena is in charge of konke as if there is uJehova ungaphansi kwakhe kanti yena ungaphansi kwaJehova ukuthi ubani ozonikhulula esandleni sami na. Bathi bona thina asidingi lapha ku16 uthi uShadrach noMeshach noAbednego baphendula bathi enkosini Nebukadnezar thina asidingi ukukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla ukusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha noma kungenjalo makwenzeke kuwe Nkosi ukuthi makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza uNkulunkulu bakho ngeke sakhuleka esithombeni segolide osimisileyo. So bebazi ukuthi uJehova unamandla okubakhipha lapha. Mara bebazi futhi ukuthi uJehova une right yokuthi asende a certain message through bona ukuthi whatever leyo message bayinikela kuJehova ukuthi thina ngeke siphikisane nawe ukuthi sizame ukuchazela ukuthi ini sinikela kuwe. So meaning nathi ama battles esilwa nawo akumelanga sizame ukuzilwela. Kumele siwayise kuJehova because yena uye ozobonakala akwazi ukuthi asilwele lezo zimpi lezo. And bayithatha ibattle bayithatha njoba injalo bayigoqa bayinikeza umnikazi wempi. Yeah, should bazwisise lamazwi akweIsaiah 43 ukuthi when you pass through the waters, Amen. I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. Amen.
When you walk through the fire, you shall not be burned, neither shall the flame kindle upon you. So lawo mazwi lawo abanikeza i-courage yokuthi nanoma ngabe yini yenzakalayo siyazi ukuthi masithembele kuNkulunkulu akunamlilo ongabaswa ubaselwe thina. Akunanto enzima uNkulunkulu angeke akhone ukusikhulula kuyo. Kodwa into abayishoyo ngithanda la ukuthi bathi bona Nkosi makwazi ukuthi even if uNkulunkulu makasikhululi kulona mlilo asingeke senze njani sikhothamele izithombe zakho. So into inkolo ekufanele sibe nayo lapho kunalomlilo ovuthayo kunalo bunzima esihlangabezana nabo ukuthi kodwa inkosi ngizayilalela njengenkulumo othe wayibeka lana Sister Ntuli yokuthi lapho from the head office bazile bezokuthreatenisha ukuthi if awuwizi namhlanje usebenze then umsebenzi uphelile kodwa utheni inkosi izongilwela. Amen. Yiyo eyaziyo ukuthi kuzawenzakalani. Siyabona ke lana benza kanjalo Daniel. Lana masifika kusigaba C ithi yona lana how was God glorified in their deliverance. Then uNkulunkulu kwabonakala adunyiswa kanjani ngokukhululwa kwabo. Yeah, inkosi lana ibonakala izibonakalisa phambi kwabantu. Okokuqala lo mlilo kuthiwa ubaswa 7 times. Interesting how inamba isebenza ngakhona la kuDaniel. Babe clever 10 times. Now umlilo ubalwa 7 times ukubonisa ukuphelela. I-point mawuthi 7 times ukuthi ngabe umlilo ovutha kangakanani. Abantu bescience bangasitshela ukuthi how many degrees lokho kushisa lokho. And kwathathwa amadoda amakhulu abathatha abaphonsa lapha emlilweni ukubonisa ukuthi lenkosi vele beyiserious ngaleli ntuzana ukuthi abathathe baphonse lapho. But lenkosi lena into engazange imamelisise kahle because bekumele izwisise mabephendula ukuthi bathini ukuthi angeke thina sikuphendule but if inkosi ithanda then kuzokwenzeka lokho. But inkosi iye yaziyo egcineni. And lenkosi lena abakhulume ngayo just before bangene esithandweni somlilo labantu abathi mabengena mabebaphonsa wabashisa wabahashula umlilo ukuthi uma ngabe ulayita umlilo ubasa umlilo ngaphandle uphonsa into ngemistake sozama ukuyithatha masishane angeke kube lula like that. Uzosha uzohashuleka or mawubasa umlilo omkhulu so ilanga bilishisa kakhulu nawe lizokuthinta uzohashuleka. But into the way njoba umbuzo ukuthi inkosi yakhazimuliswa njani kuyo lelo langa bilelo umlilo ukuthi mawukhazimula uze wenza nama flames akhona wenza nalomsindo loyo then athi inkosi kanti asifaka ngabantu abathathu la. Why manje kunowesine and lo wesine ungazathi uyindodana yenkosi le bamtshele ngayo sikayayibona lapha uyafakaza. And siyabona ukuthi amava akhe vele wayesho ukuthi that kuyindodana yakaNkulunkulu. Wathi phumani wababiza mabengena lapha labantu ababangenisile balimele but uthi phumani because uyabona ukuthi manje labantu bayahamba because mabebaphonsa bebabophile. Labantu bayahamba ababoshwanga and it could only be ukuthi uJehova namandla akhe makhulu kuthiwa akuna nenhloko nenwele ethe yahashuka masibasa emakhaya okanye ubasa ngepramasofo wenzani umlilo ngazi ukuthi khwasha inhloko yakho inwele zakho maseduzane ziyahashuleka but azange bahashuleke nothing.
Nokunuka komlilo mawusemlilweni masipheka emakhaya siba nezimpahla zokupheka emlilweni ngoba vele impahla yakhe izonuka vele umlilo angeke uye emlilweni unganuki so ugcina uba nezimpahla zokuthi okay manje uyophika emlilweni gqoka le impahla lezi bathi bona bangena azange banuke azange babe nokuhashuka azange babonakale inwele yabo kuba nento ethintekile because inwele it's easy ukuthi kulentuzana zishe yes it's easy ukuthi inwele zishe hawo mina nginamava amaningi nenwele zami sezikazasha ngithi bama ngiprama stove wathi umlilo vuthu kwasha inhloko but uJehova lokho akwenzile bekakwenzela thina kwamanje ukuthi njoba sowushilo levesi Isaya ukuthi nanoma ungena emlilweni angeke ubonakala ukushisa. Amen. Siyabonga amazwi amahle kangaka asibonisa ukuthi uNkulunkulu unamandla kangakanani ukusindisa lapho ucabanga ukuthi sowungcobile wenze konke ongakwenza njengenkosi beyenzile njengoba usho uhlana 7 times more usho kanjalo ngokukwata bona ukuthi hawu kanti abo Mishayeli yibo abangazange bakhothamela isithombe sami na wakwata lokho ukuthi mabashe even worse but surprisingly ekugcineni ubonakala kunabantu abawu4 ithi lana ku verse 28 then Nebuchadnezzar spoke and said blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego who has sent his angel and delivered his servants that trusted in him and have changed the king's weight and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. So lana uNebuchadnezzar uyamdumisa manje uNkulunkulu ubonisa ukuthi uNkulunkulu lo ka Shadrach lo ka Meshach ka Abednego uyo omkhulu kungesiyo onkulunkulu labe bekafuna ukuthi bakhothamelwe. Amen. Siyabonga. Amen. Siye kwisigaba sa ngalesithathu. Pride and humility. Ukuzigabisa nokuzithoba. Ithi lana kumbuzo wokucala. How did God speak to Nebuchadnezzar the king? Inkosi uNkulunkulu ukhulume kanjani kuNebuchadnezzar oyinkosi? Daniel 4 verse 4 to 7 ngabe sitholani ke lapha lana uNebuchadnezzar uyaqaka because ucele wakha lesithombe lesisikhulu besibonisa ukuthi ufuna le authority yonke bekuwe and siyathola ukuthi uJehova ufuna abantu abazithobayo ngaso sonke isikhathi so lesenzo sakhe sokuqala bekuyisenzo sokuzikhukhumeza. Now uyaphinda futhi emva kokuthi abonile ukuthi uJehova ukhona ukwenzana uyaphinda futhi uthi mina bengihamba la kupalace yami and make lapho kuleyo palace yakhe bekahamba ngokuziphakamisa ngithi abuka ukuthi ipalace yakhe inani but usuku bakhona wabaneliphupho iphupho lamthusa ukuthi wathi make biza wonke umuntu lo wayekhona lapha yana abantu abahlakaniphile namakhaledi ukuthi ngicela ningichazele ukuthi leliphupho lami lisho ukuthini kuthiwa lapha kuMoyes prophet ukuthi it is not surprising that the successful monarch so ambitious and so proud spirited should be tempted to turn aside from the path of humility which alone leads to true greatness. In mercy, God gave the king another dream to warn him of his peril and the snare that had been laid for his ruin. So uJehova unomusa, uJehova uyanikeza abantwana bakhe amathuba amaningi. So inkosi yabonakala ithola ke another chance through a dream. Yeah, amen. Siyabonga. So lana uthola nali iphupho lapho uNebuchadnezzar aphupha khona bona umuthi omude oya ufinyelela esizulwini
and then uyakhathazeka kakhulu ukuthi ngabe leli phupho lithini na. Ubiza izanosi, ubiza ababoni, kodwa ke abakhoni ukumchazela leli phupho. Kungakho manje adlulisa liphupho lakhe alisa kuDaniel ukuthi makamchazele leli phupho. Uma sibheka isigaba sesibili lana sithi lapho uDaniel when was finally called to interpret the dream, what was his advice to the king? uDaniel uthini? Umcebisa ithini ke inkosi lapha? Inkosi uJehova the way abekezelela ngakhona ukuthi lo muthi lo the way bowumude ngakhona, and then inyoni zonke zezulu zibonakala zithola ukukhuseleka lapho zidla khona lapho. Kubonisa the way besinamandla ngakhona lesihlahla, but kuthiwa sisabheke njalo lesihlahla lesi sizabonakala sikhathwa, and then but uJehova uzobeka le belt, uzobeka ibhande iron, ibhande le iron and brass, ukubonisa ukuthi still usasiprotector lesihlahla lesi nanoma ngabe kwenzakala njalo. So lokho bekuchaza ukuthini na? Bekuchaza ukuthi inkosi izothotshiswa. Kuzawuthi emva kwesikhathi umbuso wayo ubonakala uJehova awugcina. Ungacabanga ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi for 7 years awukho esigodlweni, but umbuso wakho usase intact. So bekubonisa nalabo abanye ukuthi uJehova uphethe. uJehova uye beka amakhosi, uye wasusayo. Akekho ozobonakala ukuthi uJehova mayethi kusanale nkosi ozobonakala asusa loyo mbuso leyo nkosi loyo. So uJehova wabonakala awugcina lo mbuso kaNebukadnezar for 7 years, ukuthi lapho uNebukadnezar asendle aphila njengesilwane, ukuthi njengoba kukhulunywa ngumswakamo amazolo ukuthi wayezobonakala ahlezi endle anethwa amazolo, amazipho akhe abe makhulu, konke lokho abehave njengesilwane. Ingqondo yakhe kusho ukuthi kahle kahle beyizothathwa kanti for 7 years. And uJehova simkhonza ethembekile njalo because uthe only 7 years. 7 years exactly mayiphela wabuyela le ngqondo kaNebukadnezar ukuze azokwazi ukuthi abuyele embusweni wakhe. So uDaniel maketshela uNebukadnezar le interpretation bekamxwayisa ukuthi yehlisa ukuzikhokhumeza kwakho, kusanelithuba ukuthi uJehova yes uma ngabe uphenduka. Njengoba usho lana ukuthi uDaniel kukho makamchazela egcineni uyamtshela ukuthi inkosi phenduka ubuyele kuNkulunkulu. Kodwa ke uNebukadnezar azange wakuthinta noma wakuzwisisa lokho ukuze aphenduke. Uma sichubeka nesifundo lapha njengoba bososhile, then now iyenzeka ke ukuthi 7 years uyahamba uyohlala esigangeni. uNebukadnezar had a humbling experience sokuthi manje aguquke inhliziyo yakhe ibe nengqondo yakhe ibe njengeyesilwane, ahlale esigangeni adle ukudla kwezilwane, abe isilwane sasendle for 7 years. So angazi mhlambe khona othanda ukuphawula nana kulesi sigaba sale 7 years experience lena. Ngithanda ukufunda amazwi lapha amazwi akhe uNebukadnezar mawuke wakhuluma ngomlomo wakhe lapha kuDaniel 4 verse 34 to 37 uthi ngase kugcineni kwezinsuku mina Nebukadnezar ngaphakamisa amehlo ami ezulwini nomqondo wami wabuyela kimi, ngambonga ophezukonke, ngamdumisa, ngamtusa yena ohlezi phakade ngokuba ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade nombuso wakhe ungewezizukulwane ngezizukulwane. Bonke abakhe emhlabeni bashaywa yize. Uyenza njengentando yakhe empini yasezulwini naphakathi kwabakhileyo emhlabeni akekho
ongavimbela isandla sakhe noma athi kuye wenzani na. So wafikela ukuthi abonge ngaphakathi kwakhe, ambonge uJehova ngalokho akwenzile nangalokho uJehova akwaziyo ukuthi akwenze ezimpilweni zethu. And ile simo ekumele sizithole sikuso nathi ngaso sonke isikhathi ukuthi makufika ithuba lapho uJehova asithobe khona, uma usukuma lapho kumele kube ithuba lapho kuvuke ingoma yokubonga ngaphakathi kwakho ukuthi uyabonga Jehova ngaleli thuba athi wangenzela lona. Amen. Amen. Ithi lana Prophets and Kings, ithi lana kwisigaba sokugcina lapho kulesa sangalesibili. This public proclamation in which Nebuchadnezzar acknowledged the mercy and goodness and authority of God was the last act of his life recorded in sacred history. So God's purpose that greatest king in the world should show forth his praise was now fulfilled. Amen. So siyabona ukuthi uNkulunkulu indlela ahlela ngayo izinto ziyenzakala. Lana uNebuchadnezzar njengoba soshilo if nafuna kuDaniel ku4 verse 17 uyasho uyazikhulumela yena ngokwakhe ukuthi inkosi iphakame kangakanani, inkosi yasemazulwini. Amen. So ipride yakhe yagcina yathotshiswa yaba phansi. Singene kwisigaba sangalesithathu, writing on the wall, izibhalo ebondeni noma kudonga. What dramatic event abruptly halted Belshazzar, descendant of Nebuchadnezzar, in his blasphemous defiance of God, or of the God of heaven? Yini ke sithola lana nakho manje kulesi sigaba lesi sithola lapho kuyakuthi kuvele khona umbhalo edongeni. Sitshelwani ngoBelshazzar okuyindodana kaNebuchadnezzar? Sibona lana ukudelela. Already bekane example angunderstand engqondweni yakhe usitshela ukuthi njoba inkosi iye yapreserve ubukhosi bukababa for 7 years, vele lobukhosi uba la ekhaya angeke bufike isikhathi lapho kuphela khona. Uye walahlekelwa ukuthi uJehova is still in charge, and then wabonakala letha ukudelela. Lezi ndebe lezi owayeziphethe kahle uNebuchadnezzar ukuthi the time babuya ukudingisa abantwana bakwa-Israyeli wazigcina kahle, wazibeka. Yena ufuna zona leziya ezibekiwe, kusho ukuthi is the last straw. Sekabonisa ukudelela kwezinga eliphakeme kakhulu ukuthi uJehova kahle kahle angeke angitshele kahle kahle, manje sikalwa directly noJehova. I think i-disadvantage yokuthi uthole lo mbuso awumuntu omusha angana experience and then angabi nale grounding right, of which kuyiloko ekumele sibonakala siba nako eza abantu abasha. Sicaphele ukuthi ingabe whatever lesitholayo okunye sikuthola fast amafa yini ekhaya, ingabe sikuphatha njani, because lesiphetho lesi sikaBelshazzar kwaba into embi. Kuthiwa la dramatic, mayindi uthi dramatic into wonke umuntu avese eyohlala esingqondweni zabantu njoba ihlezi namanje esingqondweni zethu ukuthi bathi basaphuza lapho badumisa, and hayi ukuthi just uyazisebenzisa kuphela, baphuza zona badumisa izithixo zabo. Kuthiwa lana le ithixo lezi bebazidumisa ithixo zegolide, zesiliva, ze-brass, zamatshe, zonke le ithixo abangazicabanga bazikhonza ngendebe ezingcwele. Kuthiwa ngalo lelo hora lelo uJehova zangadinge nokuthi amnike warning ukuthi wena Belshazzar sengiyeza. Immediately kwabonakala isandla sibhala lapha ebondeni, lapha kupalace yenkosi. Inkosi yabona
isandla, a part of the hand ebhalayo. Already nje that is dramatic on its own ukuthi njani isandla sihamba sodwana singakafiki nokuthi sibhalane lesandla, but nje ukuthi qhamuka isandla sibhala. Ngiyabona nje bavese nje baba sober same time, just nje ngokubona leyo mbono loyo. Sure, and then njoba so wathinta ke kwindaba yesandla esivela sesibhala ebondeni, kuthiwa lana uye wathuthumela amadolo wakhe ashika ashayisana ngokuthuthumela okukhulu ukuthi ngabe kwenzakala na. Akazange wasacabanga ukuthini, wavele wabiza ukuthi uDaniel makeze azochaza ukuthi ngabe kuthiwani lento ebhalwe laphana. And then uthini ke uDaniel mase kamchazela leli phupho lona mbono obhalwe ngesandla esivele savela nje out of nowhere. Okokuqala inkosi iyafuna abantu akucabanga ukuthi nabayazi, because kuthiwa ihambile yayofuna labantu laba ama-astrologers, yayofuna amakhaledi, yayofuna laba abafundayo ama-soothsayers. Wathi lo ozongitshela ukuthi laphaya kubhalwe ini afunde angichazele, kunaloku engizathi ngumnikeze kona. Ngizamnikeza ingubo yeskalethi, ngizamnikeza nechain egolide, and uzathi abe wesithathu ebukhosini bami. Already sekatholile, sekamnandi. Abantu abasha manje bathi kuneplug, already nje sekaplakiwe. Ungaphendula lokho nje kuphela, but into bebangayazi ukuthi bekunoJehova behind konke lokho. Bathi mabehluleka baxakekile bonke, inkosikazi yenkosi yathi kunendoda le bekakhumbula ukuthi eyanceda ukuthi ichaze iphupho likababezala ukuthi nangu ke into endoda le uDaniel. And then lapha uDaniel sekayalichaza ke bekangana interest yale ma promises. Wathi ngiyakuzwa konke lokho, angukudingi mina, but ngizokuchazela ukuthi kusho ukuthini. So lapha yana make sekachaza ke kuDaniel 5 verse 8 to 16 uyachaza ukuthi lokhu kusho ukuthini. Sithola ukuthi bekwamagama abhaliwe kusho ukuthi bekuyilimi bebangalazi labantu, because bekafuna abantu abazomfundela and then bazomchazela. So uDaniel ke sekayamfunda ke lapha ukuthi okay, lokho kubhaliwe lapha ngalesandla lesi ongasiboni kahle kubhalwe mene tekel ufasini. But azange agcine lapho ukuthi achaze, just agcine lapho. Kwakosa achaze ukuthi ingabe lokho kusho ukuthini, ukuthi ulinganisiwe, ubekiwe esikalweni, walinganiswa, wathola wafumana ulula. And then lo mbuso wakho uzawezana, uzawuhlukaniswa namuhla, uzawuthathwa bese uyahlukaniswa namuhla. Ubani ongafuna ukuletha izindaba ezibuhlungu kangaka? And inkosi oboyazi ukuthi beyiziphakamisa, but wena ube nesibindi sokuthi ukwazi ukuthi ulethe lezo zindaba lezo. But uDaniel, because bekathunywe uJehova, bekumele akwenze lokho. Amen. So i-interpretation kaDaniel siyathola ke ukuthi the very same night iyagcwaliseka. Okubuhlungu ukuthi inkosi lena ayizange yafunda, ayizange yalalela izinto ebezenziwa ubaba wakhe, kodwa yena wakhetha ukuzenzela ngokwakhe. So lana siyathola ke ukuthi ngaleso sikhathi umbuso wakhe wahlukaniselwa kumaMede namaPheresi ngokuthi akazange walalela. So wayenza izinto ezingamxhasi uNkulunkulu. Kwabonakala ke umbuso wakhe uthathwa kuye. Ngabe mhlawumbe khona uthanda ukugqwalisela kukho lokho?
kuthiwa nje babesabhizi baphuza bebangaboni ukuthi ukuphela kusemnyango because bebasho ukuthi i-kingdom yabo ivaliwe is tight. Basho nge-security yabo, basho ngako konke ukuthi singahlala nje siphuza, but bebangazi ukuthi kunendlela uJehova azoyenza for izitha zabo ukuthi zenze, because wabanika ukuhlakanipha ukuthi lo mfula lona Euphrates babonakale bayi-rechanel and then bakwazi ukungena lapho umfula bophuma khona impi. And ungacabanga ukuthi into ethethe isikhathi esingakanani leso ukuthi umfula bawuchanele kahle ngenye indlela and then kukwazi ukungena ibutho. It means labantu bebanesikhathi esiningi sokuthi baye ku-idleness, and kuyisono ke lokho nje ukuthi sibe idle kuyisono, because isikhathi wena usibona ukuthi siyagijima but sona isikhathi kahle kahle besihamba. And then bakwazi nokuthi bayenze lokudelela lokhu bebakwenza phambi kwaJehova because of utshwala, of which siyathola ke nathi ukuthi utshwala akusiyinto ekumele sisondele eduzane nayo, because ithatha i-concentration yethu ne-reasoning yethu ibonakala ingabi lapho kumele ibe khona, because sithathe utshwala sabenza ukuthi bubuse ezinhlizweni zethu. And akukho esingathi lo utshwala ubulight njengoba manje kushiwo ukuthi kunamasayida kunani nani. Yonke into as long as i-fermented, no matter what, kumele sibonakala singabi nesabelo phezu kwayo. Amen. Amen. Siyabonga, sizangena ke kwisigaba sethu sokugcina ekusigaba sa Thursday esithi in the lion's den. Ngumgodi wezingonyama. Lana kuthiwa kungani ukuthembeka kwaDaniel kwagcina kwamenza ukuthi ashushiswe. Ngabe sitholani lapha ngokuthembeka kwakho Daniel? Yini into ibekahlala ayenza njalo eyamenza ukuthi agqine ashushiswe ebekuyinjwayelo ahlala yenza ebamgcina bamfuna? Because lana uDaniel bese kulaba abanye abaphathi nama princess nama counselors, because bekasembusweni nabo bagcina bangasamthandi, and then bafuna indlela ukuthi bam-accuse, then bazokwazi ukuthi bamthengise kahle kahle enkosini ukuthi lo kufanele acoshwe kulo msebenzi akuwo. Then ekumfuneni ukona bekungekho into embi bebangamthola ngayo ukuthi bagcine bamcosha, kodwa ke badivayisa some means ukuthi lo sizagcina simtholile. Njalo nje uma umuntu olungile even nasemsebenzini kuyenzakala lokho, ukuthi uma ubabona ukuthi wena wenza izinto ngendlela eqondile bayakufuna ukuthi bakuthola amaphutha ukuze bagcine benze njani, bakuwise emsebenzini wakho. Lokho ke into ehlala yenzeka. Ngabe sithola lana ngoDaniel? Sithola lana ukuthi njengoba sokusho ukuthi ukuziphatha kwakhe ngasho ukuthi bekuyinto ebalimazayo ukuthi uziphatha njani. Uma uthembekile ungena emsebenzini ngesikhathi, uphuma emsebenzini ngesikhathi, udla ilunch yakho ngalesikhathi onikezwe sona, usebenza ngokuzikhandla, uhlala uzondwa vele emsebenzini. So akusinto entsha njengoba uDaniel wabhekana nayo, nathi sisabhekana nayo, nani abantu abasha nisazosebenza nisazobhekana nayo ukuthi uzozondwa for ukuthi umele iqiniso. uDaniel njoba bayenza babazi ukuthi is only one thing abangamthola ngayo kukhonza uJehova kwakhe, and sizofika lapho. So bebazi ukuthi uDaniel kuba nesikhathi lapha akhuleka khona, but babona ukuthi la asimthinteni lapho singathi soft spot yakhe, ukuthi kuJehova, ukuthi lana uma kungaphuma i-decree ukuthi uma ngabe kukhona umuntu ozobonakala akhonza komunye uNkulunkulu ngaphandle kwalesithixo lesesibekiwe, then uzawubonakala aphonswa
emphandweni wamabhubesi. Kuthiwa umthetho wamamedo namaphesha awujiki. Whether uyathandwa inkosi or awuthandi, mara ngazi wenziwe. So kahle labantu, they were tricky kwinkosi because they knew ukuthi une soft spot for Daniel and uyamthanda the way ama-work ethics akhe angakhona. So they had to crack that relationship ngokuthi bam-trick ukuthi agcine asayina leyo mthetho loyo ukuthi wonke umuntu kumele akhonze leso sithixo leso. And then bazi ukuthi immediately kuphuma leyo decree uDaniel uzoqhubeka akhonze uNkulunkulu wakhe ngoba ukuthama kayithathu ngelanga. Baze bayambona ukuthi uyathandaza 1, uyathandaza kayi-2, uyathandaza kayi-3, then sesimbambile uDaniel uma ngabe singakwenza lokho, of which kuthiwa la in all cases where the king had a right to command, Daniel would obey, but neither the king nor his decree could make him swerve from allegiance to the King of Kings. So uDaniel bekazi ukuthi nanoma ngabe i-promotion okanye ama-prospect anjani i-position, mara if iphambene noJehova, the answer is no, of which nathi is a lesson of firmness ukuthi answer must be no. If ngabe bakuthembisa into ephambene noJehova, the answer should be no, uJehova phambili. Yeah, siyabonga. And then ekugcineni kutholakala lana ke uNkulunkulu uyadunyiswa futhi ngesenzo sika Daniel. Ngabe lana sithola kwenzakalani lapho uDaniel sekafakwe kwindawo yamabhubesi den of ku-lion's den yebo kumgodi yamabhubesi. Uyacabanga ukuthi amabhubesi lawo angicabanga ukuthi amabhubesi anganama-GMOs lankaya bekwama-real lions ukuthi azi ukuthi umuntu inyama, as soon as kungena vele kumele siyidle. Inkosi mayifaka uDaniel ithatha nale ring le, painful as it was for inkosi ukuthi ufake istamp ukuthi akekho ozothi asuse lokho, but funny enough inkosi azange iphumule the whole night. Inkosi beyiloke yehla yenyuka ukuthi mara ingabe kuzokwenzakalani ngoDaniel, because bekamazi ukuthi uDaniel ukhonza uJehova onjani. Ekuseni nje first thing in the morning wagijimela laphayana. He knew deep down in his heart ukuthi uJehova angeke avume lokho. Uke wabona umuntu ukubophile mara makecede yakuthandazela ukuthi lesiboshwa sami ngicela usigcine Nkosi ukuthi sibonakala singafi. That was basically according to ingqondo yami ukuthi that was his prayer ukuthi if uthi mabethi rose very early kusho ukuthi nje makucala ilanga lithi already bekeseka laphaya emphambweni wamabhubesi and amemeza kakhulu. Ngithanda amazwi laphaya kaDaniel makephendula inkosi kuDaniel 6 verse 22. Uthi my God had sent his angel and had shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. Amen. So azange abonisa ulaka. Omunye bekazothi inkosi mayimemeza ngelizwi elithuthumelayo ukuthi Daniel ingabe uNkulunkulu wakho ukukhiphile. Omunye bekangaphendula amise le inkosi, but still at that point in time uDaniel ukwazile ukuthi amphendule ngerespect, akwazi futhi nokuphendula ukuthi
ayise udumo kubaba osezulwini ukuthi uJehova still is in charge of izimpilo zethu. Amen. Kumazwi ku-Prophets and Kings ithi yona, God did not prevent Daniel's enemies from casting him into the lion's den. He permitted evil angels and wicked men thus far to accomplish their purpose. But it was that he might make the deliverance of his servant more marked and the defeat of the enemies of truth and the righteousness more complete. So kwesinye isikhathi siyaye sizibuza ukuthi kungani uNkulunkulu asiyekelela singene kwizinto ezibuhlungu nezinzima kangaka. Kodwa ke kufanele sizibuze, mhlambe si-understand ukuthi uNkulunkulu uyavumela ukuthi izinto ezinjengalezi zingenzeka. Zenzeka ngoba afuna ukubonisa ubukhulu bakhe. And it lana he wanted it to be surely marked so that abantu bangabone ukuthi uNkulunkulu unamandla angakanani ukusindisa umuntu wakhe. Lokhu kuyenze futhi kwenza njani ukudefeate omubi. So kuyindlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Angazi mhlambe khona mhlambe ungathanda ukusithulela wona ukusamara ukuthi isifundo sethu basizwisise kanjani Okunye ababukeli bethu. okunye engithanda ukungeza lana ukuthi uDaniel nalaba hlobo bakhe kule situation ebekumele bandlule kuyo, singasho masibheka manje ukuthi bekuyindlela uJehova ayiguidile ukuthi bahambe njani. Kuthiwa lana ku-Prophets and Kings isandulelo sesifundo sethu ukuthi the Lord regarded with approval the firmness and self-denial of the Hebrew youth and their purity of motive, and his blessing attended them. So uJehova uyathanda ukuthi sibe yilabantwana laba abalalelayo and sibe yabantu abafem ezwini lakhe, and then sibe yabantu abazidelayo, then konke lokho ekugcineni kugcina ngesibusiso. Njengoba sibona ke ukuthi laba every situation bebandlula ngezibusiso ukuthi ungene emlilweni but uphume, and inkosi ifakaza, and not only inkosi agcine akhiphe umthetho ukuthi nonke nizamkhonza. And namanje ama situations anjalo uJehova uyasenzela ukuthi abantu emva kokwenza izinto eziningi uthole abantu bathi ngiyamsaba uNkulunkulu kaThokozile. Lezi zinto lezi azenzayo bafakaza abantu ngoJehova wakho. Ithi lana, a noble character is not the result of accident. It is not due to special favors or endowments of providence. It is the result of self-discipline, of subjection of the lower to the higher nature, of the surrender of self to the service of God and man. So le key word surrender. Akumelanga sizithwalele izinto. So sisazoba nezinto eziningi esibhekana nazo, but kumele sazi ukuthi akusi accident ukuthi sibe nesimilo esiqotho, akusi accident. Kumele kube ukuthi sisebenzisana kanjani noJehova. Ingabe siba abantu abazidisciplina kanjani? Ingabe si willing ukuthi sisebenzele uJehova nabantu abanye through surrender. Kanjalo siya investor. The more we surrender, anything ngaba yini isikhathi sakho, attention, listening, everything, the more you surrender and uphakamisa izwi likaJehova, then uzobonakala ayenza the rest. So siyasibonga lesifundo kakhulu ukuthi sibonakala sithinta kithi sonke abancane nabadala with ama experiences esibhekana nawo. Amen. Amen. Sibonge ke isifundo sethu, sibonge nokusethulela sona kamnandi. Inkosi ke ngathi ngasibusisela ukufunda kwesifundo sethu sanamhlanje. Amen. Amen. Sizothi ke sivale inkonzo yethu ngomthandazo. Baba wethu osezulwini, Nkosi yethu engcwele, sithanda ukukubonga kulesi sifundo sithe wasipha sona namhlanje.
Sicela Nkosi ungathi ungasisiza sibe yilabo abazwisisayo lezi zifundo futhi abathola izifundo ezizathi zisisize ekuhambeni kwethu ukuze konke ukwenza kwethu kube lokho okuqondile nalokho kuzathi kusise ekhaya ezulwini. Siyabonga ke Nkosi ungathi ungabusisa omunye ngamunye othe waba nethuba lokuzwa lesi sifundo ukuthi masihlale kuye simkhuthaze simnikeze indlela ekufanele ahambe ngayo ukuze kuqineni sonke sibe laba abasindisiweyo nalabo abazathi bathathwe inkosi ngokubuya kaJesu Kristu kwesibili. Konke lokhu sicela sikubonga ngayo inkosi yethu Jesu Kristu ophila manje kuze kube naphakade. Amen. 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 Siyabonga kakhulu ke isifundo sethu esithe sabanaso. Siyanimema futhi kwisifundo esilandelayo esisifundo esizoba sesithathu esiphasi kwesihloko esithi ukwembulwa kwemibuso ezayo. Ningakhohlwa futhi ukusubscribe to our YouTube channel. Thank you. Amen. Amen.